Tēnā koutou e te whānau o te Reo Manahua Māori. Ka rere oku mihi kia koutou kua ia ki te taumata teitei o tēnei kaupapa. Kāre e kore, ko ngā peke me ngā hike o tēnei kohi, engari, ko te mea nui, kei konei koutou i te mutunga o te kaupapa. Kia ora everyone, and welcome to the end of Te Reo Manahua Māori. This is the end of the course, however, it's definitely not the end of your learning. So my first pēki mihi goes to all of you for taking this step outside of your comfort zone, for putting yourself in the learner's shoes and joining this course. Also, we must extend our mihi to the people that supported us along this way, our colleagues, our board of trustees, our bosses, our managers, our whānau. As you'll be aware, it's not an easy path to go down. But you guys have taken this step, you've pushed yourselves, you've committed to the work, and i runga i tērā, ka nui te mihi kia koutou. So following this, there is plenty of avenues for support. I'm always happy to answer emails, answer phone calls, answer text messages on anything to do with Te Ao Māori, Te Reo Māori, Tikanga Māori, or culturally responsive practice. The biggest people you'll have to support you are your colleagues and your friends and whānau, and finding those networks for you to connect, whether they are online, whether they are in real life. So kia kaha koutou, kia maia, kia manawa nui, he ara tino rua tina ki te whakawhānaki i o tātou pukenga ki te reo Māori, ki te ao Māori. So it's a long pathway to go down to really develop all of our skills in this space. And unfortunately, it's one of those things that it's never ticked off the list of things done, but it's a really, in my experience, a really rewarding, really fulfilling journey to go down. And I'm sure you will see the clear benefits for it, for your schools, for your workplaces, for your tamariki, for your colleagues. I runga i tērā koutou, I runga i te manaakitanga kia koutou katoa, nei anō te mihi kia koe, kia koutou, ki tō koutou kura, ki tō koutou tā koutou mahi, rawi te kite kia koutou, rawi te kite o koutou mahi i te kohi mudo. Hoi anō, aha koa te uauatanga o tēnei mahi, kua piki, kua kaha, kia maia ki tēnei. Nei rā oku mihi kia koutou.